mi se sviđa ovaj dečko, sad će biti akcija. Ček, prije nego što se skroz skineš. Ja sam narcis. Šta? Ti si narcis? Da. Ali činiš se tako dragim. Dobro se pretvaram. Stvarno? Da, shvatio sam da ako sam šarmantan, zabavan, dajem ti puno pažnje i ljubavi, mogu te natjerati da se zaljubiš u mene. Ček, zašto imaš potrebu da se zaljubim u tebe? Pa jer je onda mnogo manje vjerovatno da ćeš otići kad te počnem lagat, zlostavljat i manipulirat, kako bi smanjio i uništio tvoje samopouzdanje da bi te ja kontrolirao. Da, to posebno dobro funkcionira, pogotovo ako ti imaš povijest traume di kriviš sebe, a zapravo si ti ona koja biva zanemarena. To zvuči kao zlostavljanje, znaš? Da, definitivno je. Zašto bi to uopće radio? Duboko sam nesiguran. Vidim to. Baš mi je žao zapravo. A gle, imam ogroman krhi ego i strah od odbijanja, tako da sam stvorio svijet mašte u kojima sam ja centar svemira i svi drugi su inferiorni. Wow, koja mašta. A znam, zato ti kažem. Pa hvala ti što si rekao ovo unaprijed, prije nego što smo stvorili traumatsku vezu koja bi mi prouzročila, pitaj Boga koliko godina patnje. Da, zato želim da ljudi znaju šta se upuštaju, tako i ti. Možemo pitanje, imaš li ti možda problema sa niskim samopouzdanjem i sa postavljanjem granica? Pa zapravo imam, da. Znao sam. Vjerojatno bi bili super par baš iz tog razloga. Da, kladim se. Dobro da si mi pokazao sve te crvene zastave unaprijed da bi se moglo zaštititi. Pa da, ako sam u nečemu dobar, to je da sam transparentan i iskren na samom početku.